Ole, voina kanal Vanlalfaka Pachuau, Mafaka, Thlahna hun mangtura, local zong te. Bangalore mizo ko ran. In Chibai kan buk chewa lom tu kan soyani. In hun lutak senga he hun minron man pui hi kan lom tak zetani. As we are gathering to console the bereaved family in this manner today, the Bangalore Mizo Church does welcome every one of you who are present with us. Kindly bear with me as I would like to acknowledge the presence of some dignitaries and church leaders. We are very much happy and feel blessed with the presence of Reverend Dr. Vincent Vinod Kumar, who is the President, Presbyter in Church of St. Mark's Cathedral and Secretary, CSI, Karnataka Central Diocese, and the Principal, the Designate Principal of UTC, Professor Israel David, other staff and faculty of UTC. We are very happy to see with you, us, and we really feel blessed and comforted. By booking atuthiang lim ingai thlang u Korin thon ni bunga chang khatrang hian chang ni thlengin kan omna leya in hi thriat ma sela wana in puta saklo chatuana omtur pathian hena ta in he chu kan nei ti kan thresia Vanata kan omna tur sin tu achak min hemi in ahian kan rum tak me si thrina chuti anga sinin omila saruakin kan omlovang lalpana tu kan chiar ti kan zatan mal somro se amen itong trayang u lalpa kan pathian kan hun le kan nun na nei tu le vong tu inia kan tam sung toy te a hian nun kong rang min zo tir tri hun nuam le shom te hun lim om le lung chia thlak tak thlengin kan ma a ida thrina kan duang le kan ti ang tru le tra kan ti ang nilovin nangma ni duang se lin kan nuna ro irel tri tuna nge po hian mi hring te ta na iro rel na umsa hi na chu kan ma chon me kan hi kan nau kan Fapa Vanlalfaka Pachuau Paulin ko ran ho te chung kwa te khotlang le mimal ten voitam iming kan lam thrina I rem ruan le min chan nai ro chu lalpa tuna kan hun ton me hiani hei ro rel na hi chiar thiam har le ma se chiar dan min zir ti rang che Bangalore mizo khutlang le ko ran hoten Mafaka pula hun nunung kan man me lai hian I thamuan na le iom puina kan mamoa tharawin kan nena lo che ngang che Mafaka nat na chungchang thua doctor ten an thiam na mangin atak sadin mun min sia tir lok ma se kan thin lungin pom harsa atia kan pom phal lo hetiang hun lo thleng tura tan hian kanin buat sai zo lova kanin buat sai tok zo lova kanin ruaman zo hek lo tunhuna hian alei taksa troi ralmai tur chu mun vot le fian riala lumna re nei lovin a omeka nima selalpa van taksapu pathian an puya siam mafaka tak ero chuan troi theilo na sinin vanu na chang nge yang ti rin na le beise na in ilam kan lo thlire thena hi mi hringa changa kan ma chon chuan Thlahna atopa lungai na nat na le khoharna achang thrin nangma ne na ma chon tu te ro chuan thina kor thu berpo lim nuam taka anchan tir thina
Trana ruam apo tuin hathar anti chuak train chutiang takakan naw ma fakati na machon thei turin itlarawin minti chak trewang che voina he kan naw Thlahna hun kan man me khi abula tanga to thlengin itlarawin min kai suaila minom puyang che kan lalpai so Krista mingin kan dila che amen. Latuna chuan thu soi na hun kan honganga chung ko ayo thu soi tur kan somanga chumi zo chuan pilal rut moi pute atangin hun man angai boka som non ngai lo le ko non ngai lo vin ronin zui don nia chung ko lam atanga thu soi turin chung ko lam ayo somang Pastor Biala kumsom nile pangavel pathian rong bolin hun kalau mang ve to a chuta chuan tuna kan hun man ang hi voi tam tak kan lo mang to ni voi ni ai ro chuan hun man chan chung kwa kan lo ni ve ta a kan rong bol na hun kal to a kan lo man thin te a fia kwarin ka ria ma faka kan fapa chanchin kan ziak kan ron sema ke ni lama chuan thui tak ziak kan cha ka ziak tur po a oma nima sela kan zawaya tana tangkai tur chin thui vak lovin kan han ziak ani a ziak kha chiar chi alovin soi ti in karon ti dona kan fapa Vanlalfaka Pachuau Thlahna local te kan lalpai suwa Krista mingin chibai kabuk acheu pian le murna lam Vanlalfaka Pachuau ma fakahi July ni somni le pariat sang ni som le parukhan Sinot Hospital dur Thlahna alo pianga an unau zing anau pang ber ani avangin apa pastor rong bol na le anu in zaya pathian afakna te choin Vanlalfaka Pachuau tin ming kan sa ani a unau te kan tar langanga khongain an thut munatangin loading sela an zawaya an din kima thu sela a thaume an upaber lalthan moya Pachuau zoram moi Pachuau Vanlalfaka Pachuau zai than moi Pachuau alom ome thura ule tihian kan tinga lolonga ma faka adamlo azwal ta ko viau awangin kanule pa te thi nuwa ke mani minen kol tu kan ta na nu le pa chan chang kan u nau zenga upaber tenu pa le an fanu an lo chuk thla a khongain pu zo sang zuala loading sela pilal reng pui anu pui zo than sangi loading vele sela alo mame tin Bangalore a hian ma fakanu lalrut moi hian thisen lama apute apite anoma chu kan din tir vele hrim ange puje ke a khongain loading sela an nu pain alo mome
ma faka chung changa lut leila zirna lama din mun Gospel Centenary Aizola KG1 akala St. John's High School Bangalore akal chunzoma KG2 azirlai hian Best All-Rounder Award aron donga pathian zara don liau niya alom kan ti hle ni Class 2 azirlain adamlo chanta aboral thengin sikul akal chunzom theitalo ani ma faka tuipui zong hi kumkwa mi chau alania wang hian engber nge ti hriat sen tak ani lova amai ro chu tia han ngai tua hian thil langsar lian tak pathum a oma pakhat na chuan hun puma rongbol na thokin pastor ni hi atum em mai ni ke chu pastor tur ka ni ati mai thina hei hi adam lo chho hrimhrima hian avong ve riau nin kan sia Bangalore atanga velora in checkapa ankal chum hian ama doctor ber doctor anu chu lo lo zau achinga lo lo chuan ale pekka raimo kalnon le nge angai thina rum khat ankal chuan doctor an ron ber kha an pia de wa hian ron kal nal maya alo yasa pathian hne na alo nge theina turin ka tong traya hei tu na alo omani hi atia khatiang angkhan ama phak tok te a hian pathian hi aringin hun pumarong bol te hi adu ve hle ni hian kan sia kan lom hle ani tin panhni na chuan rimoi lam hi angai na em maya anu unaw te ho hi music thiam tak tuipui tak an nia soundtrack siam thlengin ani ma fakapo hi an unawa chuan tiang lam hi alom ber ani don hi kan tia kumatlin tak ma atang khan enge mo hi arem kho ma drum sang hian avorit luta tle ma an non len deu hlek khan thei hai kung azar ka sa thla ta chuan amul trin nge serelak trin ang chi kha ka ver kwa perek ka chukoma ka thila tia vuak hian hemi drums kan vuaka ri cheng ang hian a rive ka ti khan thei hai kung zara khan ka kil beta mun sanga na satak mai hian avo thina khatiang ang khan ka anu YouTube channel a te po khuang pani ti khan avua khuang pui le khuang te ang hian uluk takira tlira amak ang reng riawa lucky mil te hi a reveze ka khuang rang tur nge khuang muang tur ti te thleng hian a thliar thiam ve riawa tin zai te po hi angai na viawa a zai po zai pe viawani tiang chuan adam chung rei lo na music lam tuipui tak zai lam ngai na takani ti hi chu a chiang khop ani tin pathum na hian mani in von felfai lama hian afak reu riau thina mani fate ma ni sela ani uniform dana tur theu anu naw kan han sila abana hian adin chila in thak mola da fel thapa school kaldona in have mola no pangte ni lain tin andam lo aron ho nu velorat in check up turan kal le don hian jingdar nga ate kanin kai thowa mutui em lai kan soi hara thoro le hei kala hun to kan hanin tia tho thara badroom malu ta boy pui san ngai mi lo hian ma le ma hi anti fel vei thlap thina lo sei lianin lo thang lian zel ta la eng ange iniang mani in von fel fai na konga hian izia don re hle mai te kan tia athi ma deu khan asam tlakol ron trou le kha pastor ni tur ka hual awangin
bari then sak thlap hi ka chinga amai ro chu a thi ma deuh khan naupang le zualin a barian then deuh thlap anga ngai na neya asam kha tle minute thur du ve tre deuh tana ma chuan sampial than kha ani thina e ama hrim hi in vong ve reu ang reng tak ani adam lo na le kan en kol chhona chungchang ma fakin naupang hresel tak ani thina anau pan zualai khan ko thalo awangin hospital casualty a tumhni chu kan kalpui ve ni nikum masa January October tha khan aril phir aron na a chumi awang chuan zaiania hospital a tumthum aluta chung zong chu adama sangni somni le pali mars thatir lama khan nuam sam lo deuh hian a oma a taksa khan thil dang lam mu theina ron om tlat mai ni zan muthun sawa hian anung zang hi arangeng sin deuh kan ti don nge tiang hian aron om chek cheka kan han hiata hianala hitian rin ruak maya achang chuan kut pha beng vel hian aron vual tu ta tin phone a en le tv en tuilai takte hian a thok phi enge half bread kan ti don nge thori nget ang hian a oma chutiang anga a thute mo mute mo lai chuan a ke hi tia kher satlia ni lo hian enge in kol kal na sa deuh mai hian ada ing eu deuh mai hian ada thina amak riawa tin abeng mor lelam hi aron sen cheka amit nuai hi aron duk dewa amui avar dewa imui han se te han liak hu te hi katia tin cho kha a ei thaviau thowa a ei that ngai toin a taksa kha mar lo tlat a ban te hitian azur tlat thian a hriata nang hi ithisen trom pui tu che ei pui tu che ineyani kati thina ngai that lo na kan neya an exam lai ania ni lai nia an ni som pali march ni kum khan an exam chol ani hlawa baptist hospital a kan vakala ta chuan chi sang in an ena helaya lim notes thalbe kan ti ron puar kha ni som hile paruka fnsc kan la don nia anti appointment kan siama chumi nuwa thisen an ro le a ti chuan kan hota a thisen an ro chu tlaya a result meron sila naktuk jing dar riata hospital a ron lut ro ti chuan Dr. Rohit Indon Mudon nia antia Dr. Rohit kha Google la kan ena lymph nodes specialist cancer thisen cancer specialist ania rilru anuam lova kan vakala atoi zong devin a room cancer somi oncologist block so hel ram ka du hle ani lo wa kan kalluya no panglam block ka te kan han kala maro chu cancer oncologist block nge maya khan kan lu angaya Dr. Rohit Ming alawin tara specialist na ain tara ti chuan thalbe nga ani awangin engemaw thalbe lam problem aniang lani ram se ti ril ruwa awma amai ro chu kan han lu chila ti chuan naute hi chu pon alo han om se atia thin lung a khoi dot chana a blood result atang hian a thalutuk lova an ti chowa cancer ni theina chance a om lian hle atia anu hi pon alo hanom le sela atia kanen thut chil tarana ril ruin chunglam ka ngai tua eng po lo thleng sala ka chi ai turani lo ka tia ti chuan in Fapa hi athisen result atang hian blood cancer acute leukemia 85 blast ani atita 85 blast chu sang tak ani ti chuan Fapa thisen cancer kan nei chu ni tareng maya
in nu po chiang de ni lo hril don nia tia nang ma zo ke ni hrila thang ka tia kan ko lut le a ti chuan fia takin min hril ta kan ho ko nga chuan soi tur hi kan hrelo reng reng Bangalore karon thlen ma hian kum ni Mizoram State Cancer Institute a cha play nin ka oma no pang thi sen cancer ang chi te kha kalo muna sa a thani thlathum nuwa biak duranom to lo dan te ka khria a chuwang chona mi khoi kha na em ani thian ten rong bol pui ten in hria a in lo tlan khom truk a tiang chuan thil kha kal chowa ni som le panga a kanin buat saya ni som le paruk ka velor lam kan panta a kang velor kan pantak na te khan rong bol pui thian te min fin chua na tangkai hle a ti chuan bang velora chuan hun rei tak chung tharuk deuh tho an vain en kol a July ni somthum pakhat sang ni somni le palia bone marrow transplant an nei ta a ti chuan an tha chho zela kha bone marrow kha au moi moin a pe a ti chuan a tha chho zela wangin September ni li a khan Bangalore an lo ho pheya ti chuan a kha to kin in check up zo renga a tha an ti zela nikum December ni som le passaria khan an vain check up le a bone marrow petu donor moi po local sela an tia ma faka an tira alei engkim makachung uluk takin an ena a thalutuk au check eng mangai lo an tia ti chuan January ni somni pakhata local le ro an tia January ni somni le pakhat an kal ma khan ril ro chung ri lai chuan ngai that lo ruk na kaneya a thok dan ti deuh nget akha aron om le tran abob khokher dan adik lo le riau khang tiang angkha chin chia thei deuh reu hian a oma ti chuan an kal do na po ria thut angai ni point in keng deuh ro kanin tia hak thak ten in kenga lau thon ruk ang takin doctor an va muwa chonu dar thum vela anuin miron sila ma faka tisen cancer a relapse aron tia atrap zuya ama loka khan solaya kan lo om pui sinot office a thok ve pakhat purin liana relapse awanga a thi thu te kan lo rebok nen mi a khoi hle ani ti chuan naktu ka doctorin kan nu pain min huadu ilo phei theyangem ilo phei nge ngai atia ti chuan ticket de kan buka atu ka kan phei ta a doctor kan huwa chiang takin engkim min sila ma faka en kol na a hian damdoi asang ber velora kan man sang ber kan mang to ani kan khemo pekte a response thatlo wangin asang ber kan mang to a tuna hen en kol in du chuan kan en kol thei nima sela en kol le ila ataksa organ ten azo to lawanga ICU wa omanga nikhata minute nga minute sarivel in muanga khang en kol na zong khati vek po ni la atopa a result chu 0 ani tho omze omlo ani chuwang chuan ma fakahi heta en kol le mundanga en kol dan om to lo ati tol maya kan beidong du lova ti dan sha om lo mi kan tia indu chuan kaninat mit thei amaro chu omzia omlo chuwang chuan ina in en kol ula mangai takin family in duat takin hun mang ula luber atia apu manipura om anupa chuap cancer tuna po hian chaw takina oma chumi chu kan soya ani chuan hun anga lutuk ma faka hian hun anga lo thlahni vele mo hun ani atia asoi dikhop maya January ni somni pakhata cancer ani ti an mu chua aron soi atanga athani na chia ani bi chiar chuan athani na chia
min kal santa ani shil lok na lom lo duk mai ani ve hrim in ka hria tu nuwa kan ngai tu hian ti chuan kha kan ziak ang khan ataksa achak lo ve hreta ti khan khami mars ni som ni zan a khan kan lein bethei cho te po fian thum la ei thil tui lam engemaw drinks lampang te po la in kan lom ru khop me cho van ei tha kan tia enu ming te nen kan bial tiawa amai ro chu apa ka ban hi han mette ka ke te han mette u atia ti khan kan meta ni danga khatiang khan at du vak ngai lova ti chuan zan radar ni chovela khan in thiara du thua soya bathroom ma ti khan kan kalpuya adu angin a in thiar fel lei theilawa tum thum emo ka tiang khang kanin buai puya atum thum na zoa damdoi zongin dar ni vela katlan chuaka chumi katlan chuak chu tlemin alo dik lova anu ten miron phona katlan ho chu ka u hian gate zong khu lo hong feka ka thlen kha nga khlel lutuka ma lo ka kan biak mangai taka kan chul heu kan fapa chu amit ming kha amung mal to lowa ataksa kha da danin aum to a thok ero chu lapa ngai via wa kapom ka nga anu ten uber an lo book sa cab gate bula kan tlan lut roka chak takin Baptist hospital lam kan pana emergency kan thlenga kan luta engkim doctor ten min lo ti puya chumin nuwa ICU lama ventilator voin aum ta ni enge mazat chu min la dampuyang ti kan be sei lain khamini tlai dar thum le minute som thum pani khan alo thotop ta ani kan fatlum kan mangai ngoi mi zadang lam takle kan lom em chu khovela hian nungdamin kan hule to don lo ti han riat chuan rilru ngai tu na awak thui hle ani ole apat nu nung ber han kalila kan fapa ma faka damlo chungchanga hian lom thu soina tur kan nga hle kan chungami te thatna ya makina ro pui kan tia pathian na tho ti lo rual ani lo natna khirle enkol hau tak tuar kan nia mizoram sinota tangin in enkol na sen so kan dong thina kan lom hle voina hian YouTube channel ate live ania kan sinotin anwaya thok kan nia wanga kan sen so tur min phuruk na hi aro pui ema pathian na tho na satak ani doctor ten kanin admit dona nuai thum lawin ring ru nuai ruk lawin ring ru transplant don peichuan nuai som panga lawin ring ru antia senate office kan han phone topa pending omlovin arang theiang perin thok tu ten anon thon thmia maya chutiang chuan sinot lamina min tuam hlom na hi aro pui ema Bangalore Mizo Presbyterian ko than te hian hei voina thileng kim an ruam man te kan mu hei mai anilova naktu ka aizol kan pan na ko than ai oa min zui tu tur te ruam man thapa akan na sumle pai min pek te ma fakapuala trong trai na te karong bol pui committee ho te na min tlo na ko ran mei che inan kan na thil tin reng mai hi ka soi seng lova ke tripi lam ron chet na atam lut tu ka bial tu pastor hanni hi Bangalore hian avan thamuan thak tak em ve kan buai
kan chet ngai lova du sakna kan don hi atam lutuk ringota kan soi seng lo ani Bangalore Mizo Presbyterian ko ran hanti khan a member te po kan tel feka khatiang kha ania tin hey Bangalore hian Baptist Church of Mizoram kan oma bial tu pastor hovin ko ran committee in kan nakengin ndon lenga tong trai na tene chu mi ba ka boy pui le enge troi om kan ngai na tura hian an nu pui te aminol pui mai hian mi hian thla tham lo reng renga ro pui tak zeta kan lom em ani tin Bangalore Mizo Christian Fellowship te hian thei to pin biak ina te midang ti danam thovin min tong trai pui bang lova tin rong bol tu te lo kalin tong trai rual ten ron manga sumle pai ten min tran puya min tong thamuana enge kan ti thei din thei top tak meu hi an chua kan lom tak meu ani tin hei Bangalore mar Students Association te kanoma anni lo kalin an thei ang tok tho khomin kan na te min pe tang phai Presbyterian Church vai phe anni ang te poin helaya pastor te chung kwa har sat na te ria in thei top tak mevin min ngai vena min tong trai puya kan na te min pe tin Bangalore Mizo Association hi chiat ni that nia min tuam hlom tu ber ani kan hun kal to tam taka thei to pan chua ma fakakan na te min pe in nak tu ka te po khatiang khan BMA hian BMA committee pui ang te tin section ang te poin kan in lama te thei to pan chua tak mewa nak tu ka airport ruang tha chungchang te po mon phurin sin thleng khan eng tin nge niang tia min buai pui ema kan lom tak meu ani tin kan soilan ve du hrim oma Mizoram State Cancer Institute thok teng te hian ma fakapual an tia an phakang tok ten lo vom khom ve kan na te miron pe heng ba ka hian kan soi seng lova Bangalore hian institution sang mun sang om te hian ti khan lo tho khoma an ron lenga an ai o te mo an vai te na mo zirlai te le zirlai lo te poin aveng huap ang ten khatiang khat ma fakadam lo pual hian ti hian kan na miron pe thena amat takania tin kan soi to ang khan hun rei tak chung nu le ateber om lova ka hova heta khosa kan nia hang chung te kan bai chung me siam sa ronda tir top mania ronda top te antam em mai ni amak kan ti tin tuna chiat kan han tok thi na te kan chunga alo thlenga mitin mai in that na hi kan rule seng lo ani top bai ani ka soi sei lutuk don ka la soi ngai lo tiang thu hi chuwang chuan ka zei vak lowa minol khethiam ula kan lom na hi anasa mimal le chung kwan sum le pai tur le thil dang min puina sa velora kanom chung te khan alir thei ang zonga min man tir te ma fakati sen ron pe te ron kan te kan in lamaron kan te khatiang khan om zuta kan lom tak meu ani tin mani u le naw chung te hnai po lo ni sala voina hian pathian na tho mak tak ka soi ve du hrimma ma fakat nat na hian keini u naw paruk le kan kop pui te kan thla te le kan chung kwal hrim hi min ti pum khat zual ema helaya serious tak deuh nuwa aizola khian in kan savea nok devin kan kalsana chuta chuan ka unaw mi pangate an ko pui theu tenen le kan chung dang in sakna lo ti felin in voina turemo
ruang lak lu na turata na lo buat sain kar ni chuang ma an thoka thingtlang lama tang te aron pung khomin tiang chuan hun an manga kan lom tak meu mewa tin tuna chiat kan han to hian korte thoveng kan khua lama te kan in puya leng khomin ai zola ko ute na te vaireng te lama kanau te na te tin durtlang nge ya ke mani chen na te pastor ho te le mi chi sang tuna hian an leng khom ve renga eng zong zong te hi amak kan ti kan phu lova pathian khongai na kan chan ani kan una o tin kan tin hunan zir lo wangin ruang nen Bangalore kan angai zia hi in sia kan fa ten exam veka chuti lai chuan naupang ber athia moi phei chu scores board exam ania chuan hosan mai thei ani lo wangin ruang nen kan han topa mi kan ti buai lutuk chau hi kanin thlahung em ani nima sela in tha in lo leng ami in khongai ma nia lai hi kan nei lo reng ani chutiang chuan ruang dain helaya kan oma ma se mi in thla tham lo ti kan hriat hian kan lom tak meu ani tin hei voina pu Daniel lalzui tluanga hian ka rong ka ti ve thei to ka ni atia heng ang tuna ati zong hi pu Daniel hian at honin ka lo ti sakang chu atia ka motora liana naktu ka airport ka wathang chu atia pu chanan chu tiangin ati boka heng zong kan hu hian kan lo mani tin mizoram kan hona tur dur tlang khotlang te ko ran le oi me ten lom takami lo dong song turin in buat saya airport tam theyang perin lo muakang tin an lo in ruam mana kan ruam manang chuan naktuk dar riat le minis som li panga kan thokanga dar khat le minis som nga panga kan chumanga airport durtlang we me ai o ten Thlahna tangin an la chuakanga ti chuan khilaya in Thlahna te nei ani nuwa durtlang kan pananga kan inna kan lu tanga ta chuan bial tu pa in nemo bial tu pa kati bial tu pastor kal chuak in tong china hun te amanganga ti chuan chutatang chuan durtlang ko ran em suaka hall voina hun dariat vela naktu zan dariat vela mang turin ruam man na nei ani voina hian kan soi ngal du lo chu naktu ka em suaka hola in voina mun hian kan program man te live fa ti chua kan tum le helama tanga min lo joy om tur te puin ka som chu ni sela anunung bera chuan kan sia to chungchanga hian soi tur tam tak oma soi om tak ka soi mai te om chawang ti karinga amai ro chu khang zong te po kha khongain ka soi anga mi lo ngai sakro mi mal minge mo chung ko mal minge mo lam cha kum tak oma chuwang chuan khang kha kalam vek lem lova mi in lo hrethiam don nia hei kan rong bol pui mizo tong thiam lo local an oma an pualin toy te kan sei ve hrim ange I know that some of you who could not speak in Mizo are fellow workers in Christ who have come here do not speak Mizo. I'm thankful for the care you have given me. I greet you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. My son is the youngest of our 5 children. Last year, on 14th March, it was diagnosed that he has acute leukemia. We went to Bangalore on 16th. We spent 180 days there. We had chemotherapy for 52 sessions. He received 4 units of blood transfusion and 2 units of platelets.
the Bangalore Mizo youth have donated a lot of blood for my son. Bone marrow transplant was also done from his sister. We came back to Bangalore on 4th September with a clean bill of health. But on 21st January, he was found to have relapsed. His cancer was 74 blasts, and even though he was treated with the most powerful medication, it was to no avail. The doctor gave us 2 months. So we went home to give our utmost care. On 20th March, his condition worsened. He was kept in ICU in the hospital. After ventilator was given, he passed on 3:22 p.m. We will be leaving for Aizawl tomorrow morning, which we plan to reach by 1:55. Funeral service will be had there. We are thankful to all of you who have come here. Please remember us in your prayers. Thank you. Zwai chunga kalome. Ole, hey, kan mangjung zunga, ay kan tupa Vanlalfaka Pachuau in Hunlo taka min kalsan hi kaini apu Bangalore omte apu te hian kan uin kan chun takzet ani ti kha karon soini se Ruang hi om lawatuna Ruang chunga puana khu kha kan dua ma se Ruang om law wangin anu le pa in min lo lak sak se nakina karong kawanga pon keng tu te kha tin apu te ti hi in lo khe thiam lo mai theya ke hi root moi pu tak tak chugania ma se ma faka hi kan tupa ani na chan chu bar thama hian thiak nam oba chu root moi hi thiak nam anita thiak nama chuan ma faka hi kan tupa ani ti ha mar thama thiak nam tupa ani ti kha kan soifia ni ro se tin man laya kan pile pu in kan lo ti dan angin voina hian hei puzu pu thingpui kan tia thingpui pu ten kan ron kenga chu hemi program zo hian pona in theina omdona chu in zawa in min in saktheu dolnia ti khan ka hun ka phang zo ni se puan chu ron keng se helaya pile pu om zong te ka in om nampuna min lo ding sak min lo dingula chuan kan pastorin ron keng se chuan ka hun ka phang zo ngal ani mai khu ta khwan dinga pati apute helaya Bangalore apute apu tak te kan di Ola ti khan ka hun ka mang zawe kalome voina hian ralna thilpek pedu engemaw zat kan oma ko hran le pol minga pedu kan oma chung pia chuan mimala pedu po engemaw zat kan oma ni mai ro chu kan zawaya hemi program hom chunga hian kan in pek chuanin hun kan la rayang ti lo oma hrisel na le taksadin munte a in chen lova then khatan ri pal thei ani a chuwangin mimala pedu te khat khongai takin min lo thra thiam ula program zo lama hian hun rem chang le thol zok om tura ngai la hemi program hom chunga hi chuan ko hran le pol anga pedu te tan cho hun om thei tura ngai la a thra ange te chuan tuna hian ralna thilpek pedu te tan hun kan honganga soituang khan ko hran le pol minga pedu te tan tun hun hi kan ruam man ani ama saberin Bangalore Mizo ko hran atangin ko hran soi tu te kan so manga
an nin an pek zo a hian helai tangin kan ron interest seng lova midang te in ngai chang chung le in zai chungin a in dotin ko ran le pol anga pedu te khan kan hun kan man chun jong mai don ni kan in zui zel don nia Bangalore mi zo ko ran throi tu te ran thil pek peturin somila kan asar te khan rem chang an lo ngai tu mayang chuma ita tang hian kan chiar mai anga khongai takin kan pastor te nu pa loading sela kan rong bol pui pastor ramoi pui a Pachuau le pilal ruat moi in Fapa duat lai Vanlalfaka Pachuau ma faka no pang duong le dang lam siam tuina bi taka duan no pang fel le pathian thu oi nu le pa ta na faparang kachak adu om le dang lam big em awanga chunglamin an o ngoi chu kumkua chau in kota koltir aphala van ko na changa ma fakan a in puya a ho san tamai cheu hi kan ui puin kan tuar pui tak zet chewa ko franin kan tuar pui chewani ti entinan he tuar pui na hi kan hlana cheu kan rong bol pui du tak Reverend Ramoi pui a Pachuau te chung kwa in Fapa Vanlalfaka Pachuawin hun lo taka boral san cheu hi Mizoram Baptist Conference Bangalore chuan kan tor puin kan sun pui tak zet chewa lalpan thlamuanin om pui zel cheu ro se ti hi kan tong trai na ania kan tur puin kan sun pui cheu ni ti an tir nan he tor pui na hi Baptist Church of Mizoram ayo in kan hlanang cheu Baptist go ran mei chepol te chuanin mafaka hun lo taka min kalsan hi kan uin kan tuar puya ama hetilaya omlo ma se keini anu te ho chuan kan lo khu venge kan te ma faka kan hangai le duat lai kan la thak lel em lain lalpan anena a hruai ta si a voina hian kan uizia entir nan le ama kan Thlahnan Bangalore Mizo Presbyterian Koshan mei chha te chuan puan le pangpar hi kan hlan don ani anu le pa khongain min lo din chwa saksela Vanlalfaka Pachuau ma faka kan uizia lantirnan Bangalore Mizo Christian Fellowship chuan he pangpar le ral na hi kan hlane ma faka hun lo tak meya min boral san hi ke ni
BMCF te chuan pui kan tin kan tuar pui tak zet ani ti lantir nan he pondum hi BMCF me chepol te ayo in ka hlane kan tuar pui zia lan tir nan ke ni Bangalore ke Chibi branch te chuan poisa tlem te kan ron hlan ve do a tuna kan ron hlan ai Sunday school department tengin junior department atuna hianin ma fakahi oma ahun lo taka kal hi kan ui ema chuwang chuan ama kan sharing nan pangpar hi kan ru lan ge Nupang Sunday School Senior Department ayo in mafakan hunlo taka min kalsana wangin kini department in hek pangpar kanwan plane Vanlalfaka kan leina zia le kan mangai zia halang chiang lein ka hria thilpek petur tam takpo ralna petur tam takpo kan la omani le kan program khan alang lawa han bel lek ngai oma vaina hian Bangalore Mizo ko khan Bangalore Mizo Presbyterian Church naupang Sunday School 10 Vanlalfaka Thlahna tur la ron buat saya saturin han ron in ruah mana tuna pati la saktunan runwa mante saturin naupang Sunday School lo soma ko
ni general na hun kan mana khan ko ran le pol minga kan han ti wang khan bm lam suai tu te lo in thlasung de wa hunakal thuile main bm suai tu te ralna peturin som vele lokam pon lama son BMA ralna bom huna ni a rem chang kan ti huna khan ralna kha mi mal point pek the rengani thamona thu cha kan ngai thlak main Reverend Dr. Vincent Vinod Kumar thu kam ni khat soi turin som do nani. We will now request Reverend Dr. Vincent Vinod Kumar to say a word of condolence on behalf of National Standing Committee, Church Public Relation and Resource Mobilization from BSI. Respected church leaders on the dais, dear members of Reverend Pachuau's family, on behalf of Bible Society of India, National Standing Committee of Church Relations, I stand to convey deepest condolences on the loss of this blessed child. This blessed child has brought lots of joy to the family. Whenever I had a conversation with Reverend Pachuau, he used to talk about him. He was very much concerned about him. He always requested with whomever he conversed to pray for his child. He and his dear wife, we cannot really grasp what they were going through, but both of them were going through an agonizing pain and they were unable to express it. But being servants of God, they always communed with God, completely shared all their burden with God, and looked for God's intervention and help. God, in a very surprising manner, blessed them. On one hand, when they saw their youngest son performing exceedingly well, becoming an all-rounder in the school, being recognized, being awarded, their joy was, uncontainable. They were so happy about his performances and achievement. At the same time, whenever they saw their child suffering and going through excruciating pain, and very especially sleepless nights, they were really at pain and they were very much worried. And to their surprise, he responded very well to the treatment that was given to him. And during the month of December, when I had a talk with Reverend Pachuau, he said that he's so happy to see his son sleeping well. And he is now no more complaining of any discomforts, pain, agony, and suffering.
and he's relieved of all his discomforts and pain. And he was so relieved and happy. And he shared with me and he thanked me for prayers. But sudden developments happened, and this is really a shock that we never expected this turn. But this sudden relapse happened, and the family could not in any way do anything about this, and they have to accept whatever is their loss as God's will, and they have accepted God's home call for their son, and they have just surrendered him to our Lord. He is now sleeping in Christ. And we come from a faith community where we strongly believe that all those who sleep in Christ will be resurrected on the day of Christ's second coming. And we look forward for that great day. But we are very sure that their son, Vanlalfaka, is now in the presence of God, where there is joy and felicity, where there is comfort and peace. It's land of living, and he's among the righteous, and he's in the presence of the Lord, enjoying that bliss. It's our prayer that God would continue to use this blessed family who is going through so much pain and agony, would be able to become strong so that they would be able to console others, comfort others. It's our prayer that God would give them great strength and grace to bear this loss, and at the same time, they would be able to really witness to Christ, His goodness, and for the wonderful way His blessing. We pray that God would bless their ministry. God would bless each of their children. They are highly enterprising children. It's such a joy and pride to St. John's High School that these children are studying there and doing exceedingly well. We wish them well in the academics, in the extracurricular activities, and in all the other skill development activities, that these children would excel, bring lots of joy to the family, and bring lots of blessing to the entire community. On behalf of the Bible Society of India, on behalf of the Karnataka Central Diocese, we take this opportunity to convey our deepest condolences to this family during this incredibly difficult time, and we will continue to offer our support and all the needed encouragement to this family, and may God help them to navigate through this profound grief. Thank you. Thank you so much, Reverend Dr. Vincent Vinod Kumar. As it was mentioned before, Reverend Dr. Vincent Vinod Kumar is the presbyter in Church St. Mark's Cathedral and Secretary, CSI, Karnataka Central Diocese. Thank you so much once again. Tuna chuan thlamuan na thucha kan ngai thladon to anga. Thlamuan na thucha soitu Reverend R. Laurin Liana somagum. Reverend Dr. Vincent Kumar, Reverend Dr. Israel David, faculty members of UTC,
and all the Mizo community members in Bangalore. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. When I hear heaven, mong tura ti hekandi ah. Amero chu kahupur le ani rongbol pui te han tizok turin kan ngena mero chu kachunga atla kan pastor te hi sang hi somni le pani January Thlahna Bangalore hian local til tam tak Ruang aluta kan bitla atharal le airport kan lo po te tin induction service ko ran ayo an chungkua lolom na thu kan soite bitha athara ma pakalim mel thengil theilowa no pang duam tak ani ti kan tria tunai tu na ya phechuan a duam na an sele zual katia kumin Christmas chawa apa ina Christmas le kumthar atana kod mo tak an le tikhan omzia thui tak alo ne ani hia katia an thian za ho chatla mitha alang na sa le ani wena hian hetiang hun hi soi shiom ka tia din shiom po ka tia kamungol phawang ti hi karing thawa mai ro chu ka uthanina min rot na ai ro phat thei ani lo po ni sela tungtra na ne na hun min lo man pui turin kan ngen masa chu ani Voina hian pathian thucha thlamuan na thucha kan ngai to ho turta na kan thlan hi thupuan bung som ni le pakhat chang ni atanga chang li thu ani a The selected passage for this farewell service is from the book of Revelation chapter 2 verse 2 to 4. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, See, the home of God is among mortals. He will dwell with them as their God. They will be his people, and God himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes. Death will be no more. Mourning and crying and pain will be no more. For the first thing have passed away. The theme for this
services, death will be no more. Thupuan bung som ni le pakhat chang ni atangin pathian thilo ngai thlang u tin ko thiang lim Jerusalem thar chu mo apasal ela ain chei anga pe diamin pathian nen ami van atalo chu ka hmu boka tin lal thut pha atangin oring takin ngai te pathian bok te chu mihring zinga alo omta ani chu an hnena a anga anni chu ami te anni anga pathian ngei chu an hnena a anga an pathian ani bokang an mitata mitui zong zong asufai anga thina a le thei to lovanga lungai te tra te nat te po a le to hek lovang thil ma sa ta chu an aralta ati kasia thina a le thei to lovang galpana thu kanan chiar tak te kan za ta na tharin malmin som sakro se amen tong trying u lalpa kan pathian chungnung ber turuna hian ma faka kan ngai em kan duat em abula omnuam em chu iwan hun ro puya min lo lak sakta aniti kan sia he khovela hun nu tung mangin tuna ngai po hian Bangalore khotlanga puiten mizoten tin helaya kan chevela kan CSI member tele sang ten tuna hian ama ngain ama thlain helai muna hian hun kan mangmek ani kan zinga nang ichenga min thamuan min ompui ani ti kan ria thian kan lom thu tharin kan ron seile lalpa kan pathian khongai takin ithucha kan ngai tu ho turte nangman mal min som sakla lusun mek ta chung ko tele helai huna local khom zong te hian nang ma dam na amal som na athara kan don na aloni the turin khongai takin kan za en thara hun katin min kai ruaila min om puyang che min chandam tu kan lalpa Isu Krista mingin kan don dila che amen kan sayang khan ma faka thain helai muna hian kan hun kan mangmek ani achan chin tle ma zong han soive ram kan dua idaruk le achan ve alari lo dewa no pang fel le du thu oi ani ti kan ria tin apai na sayang khan an chung ko zinga tanga rong bol tura in buat sei pastor ni tum ani ti kan ria ani heng zong a hian karil ruwa hian til tam tak ron lang zinga e kan ko than hian nilai zana in khom zoom kal tlangin kan nei thina chunga te po chuan roi tu turatan hian chung ko thang kan in ruat thina anni chung ku a ngei po hian ma faka hi khuang pu atana an man ber khong pu thiam tak ani tu tiang chuan ko than in khoma te thlenga kan man trangkai tran ani tin Sunday school le achet na sanga no pang thu oi ani ti kan ria ani hetianga hun lim taka mang chho tura kan in be sei line kum khat em po om han lo ti tia hetiang hian rang takin nat na tri bai om taka wangin min kal santa ani anu le pa te Bangalore khotlangin kan tur pui ani ti hetia han in hu le hanin siat po hian an chung gotan hian athamon thak tur je hi ti hi kadil ruwa atharin aron lut le an hol zau taka tiang hian khatlata kan han te hi i pathian ha tho ro pui tak ani ma faka kan ui tak zatani ti hi han soilan shim Bangalore khotlang
ai ở po hiền a tha en kan shwe a karul ruwa arun langa kan han ta lang thel ani ti chuan kan bible han chira khan thu puana khan thi na chung chang kan mu a e thi na hi chini in soita ila pakha chu taksa thi na ani a he kan taksa hi thi thei ani a thi lo chan chu keima nia pathian in na tho a thok lu awanga nung kan ni maro chu chu nun na chu kan pathian ta ani a lalpan lak sakhun huna kan nun alo to pa kan taksa ina khol ha tho zong zong te alo chola mithi kan lo ni ta thina physical death kan tiang kha kan nuna alo thleng mai thin ani tina dot le chuan tharau lam thina ani thunga chu tharau lam thina chuan suala wangin pathian nen kan in misana pathian nen na in zom thei renga kha sual thilti theina awangin ti sana lo omin kan in zom na alo chata chuwang chuan tharau lam thina chu tiang chuan tur chawin hun kan mang chho thin ani heng thina pani kan an soya hian kan soidu tak zok chu taksat thina chung chang bi khi ani a mishing thirna atang chuan tor thiam te po ahar thina chiat thiam po ahara inrin lok po ahar ani tuar lo tu ma hi khowela hian kan om lo ti la kan se sual lawang pathian Fapa la li sual Krista ngai po khan e khowela ati saput lai nia khan thina em khachu ana ati aniang lazara anthi chia khachuan pathian mishinga lo changa po khan ai sum thei bik lo atrap chuak ani ti kan ria ani chuwang chun voina hian heng tra na te keima nia lo thleng te po hi in sum em po hi kai atul katilawa kan tra te a han chu hi chuan trap hom mai la e keima ni hi e kan lo ha dam mai ani chu ru chu isu Krista khan kan bo sei lai po hian kan bel la la le su Krista po khan a topic na zong kha tiang khan trapalan tirin a mangai zialan tirin aron pung chuak ni in kan ria chuwang chuan thina e rap thak zia ti zong te pon soi taila hi chu mishing tongka soi fia thiam ahara ana ani adang chu soi chun zom lo mayang chulai chun du tok taila amero chu ring du te tan ero chuan kan in fui thina kan soi thin heng thina zong te hi kan to plen na tur ani reng lawani ti hi kan pathian thu ina min sil le min mu tir ani thina ina atne thei lo chatuan nun na kan nei na tur ta na kan pathian ina min bua sei zo ki alo ni ti hi kan chia thar reng chuan heng thina te po hian keima nia thu asoi zela he khovel pia lam ram min kai min ngai tua thlen tir awangin chulama chuan rilru ring tu chuan ada to chuwangin thina lui ko ruama po lungai takin mishing lama chuan omma sela athamuang thin ani thupuan bung ni chang ni atanga chang lia khan kan hmuwa leithar le van thar chung chang kan hmuwa tin thupuan bung som ni le pakhat bi ka hi thupuan ala li su local le na awaya bung khat atanga bung som ni khai khom na ani ange tia soina te po aomani mishing ina ato tur zong khang zong te asoi fel nuwa khan leithar le van thar aom thu helaya hian min sil chu leithar le van thar chu khovel thilina ati boi thei to ani don lova she om to don lova thi le nat om to don lova thina awanga lungai na le mitui tlak na om to don lova chuwang chuan hele kan to thin zong lungai na te tra na te nat na te po om to don lo ani chu van thar le thar lo tur chuan he kan le taksa hian thi na
apal tlang ngei angai si ani voina hian he kan tha liam mek ma faka ngei po hian chu he a khovel jin konga hian alo zo ta ani ti kan ria an chung ku atangin ma hruai tuwa atang ta ani mishing lama anatna te khan tuam thin ma sila ama damna awm ani ti kan ria apa point a soya tin ama point a soya anu nena tang point vai tam tak tam takin kan ngai thato thinang ti kan ring ani keichu kadam to ati khan amma a pathian na thoro pui tak atalang ani athi chaulai vela ama ngai tu tena status ha te po mafa idam ta anti khan thil tam tak asoi ani khami khan keima chuan wana dam na fam kim muta ani ti in kalau accept kalau pom puya tuna chuan chu dam na chu atakin achang chauta ani voina hian ngai takin he laya hian thren ma ila ani zong wana dam na fam kim changin hun hang to a chu keni ho zo khian kan lom pui atul to ani Samuel apani nabung som pani chang som panga tanga som ni pathuma khan lal davida khan afa angai em anat awangin pathian hena adam dili na tong traya sai puan sina cho angaya pathian a ngoi ani ti kan ria ani ma se pathianin araurel na arem ruat na alantira afapa angai em kha alak sakta ani ti kan ria chuta chuan davida chuan hetiang hian asoya kakau kirle thei don em ni ama anena keima hi kalakal anga nima sela ani zong kanena alo kirle to lawang ti in pathian biak ina lalpa nena kalin chutiang chuan ahun amang ta zo ani ti kan ria ani tuarna kan chunga alo thlenin thiam a har thin ana kanti kan mishing puite laka tepo achang phe chuan vui mai te a ola pathian laka tepo vui a ol thina then khat phe chu pathian bek in pandu lo hial khopa pathian laka vui tepo an om thin ani ma se heng torna te hi pathianina arem rut na noya a thlen tir vek ani ti ero hi chu kan ria reng apoi mo hle ani zopa pathian tri mi Bible ni mi fam kim ati sualna thil thalo tingai lo chu ngei po chu ator kha aphal tlat maya amak zok hial ti thei ani ti chuan zopa chuan fapa pasari le fanu pathum anei zong te achan ani achan zong nuwa khan athu soi ropui tak mai chu kanu pumata saruakin kalau chuaka saruak vekin kakir le don ani hi lalpan apeya lalpan alale ta lalpa ming chu fakin omro se atiya tin enge pathian nen ata thil thra kan huwa thil thalo po kan hulo wangem ni tin zopan turna chungsang helaya hian asei chua kan mu ani chel taka atora wangin atopa zopa chu pathianin achoi moya pathian rin chan tlat chunga ator shram na khan zopa nun kha achoi sanga din hun ro pui taka
adin tir ta thung ani ti kan ria ani keni ho po hian voina hian nat na le thi na te po hi tok thut thei vek kan ni kan chunga har sat na thi na alo thlen hian tuar na phe na mal som na tia kan sei thin hi dong song thei tura pathian rin chat tlat chunga kan tur ram apoi mo em ani ro asur buana chuna chumi nuwa chum chu thin aron chem kianga nisa nuam tak alo lang thina tin zan khothim tak alo re a khowar eng moi tak kan mu ang hian kan torna kan lungai na kan mang an na kan siom na zong te hi nakina chuan la kianin ala dona lalpa nen heng zong te hi kan chen huna chuan mishinga tortur to don lo ani chuwang chuan voina hian lalpan ke ni ho po hi ama nei tlat turin min soma voina ma fakat tha helai mun local khom zong te po hian he thi na hi lalli suwa zara chatuan nun kan nei na tur ani zok ani ti kan pom apoimo le ani e khovel pialam ram van thar le thara chuan kan mangai kal ma sa te lo to anga tuna po hian kan nu le pa te kan u le nau te kan tu le fa te e khovel min chua san tu te hian lim takin pathian an fakto azok don ani chu hunakal zok tur chuan ke ni hian he khovela hian kanin bu se tharreng apoi mo a he leya hian hei ma faka kan ngai em atha tu mi heti za thi tu wena ngai po hian kan kal khom ani mara chu van a han ngai tu taila van ro puya chuan ke ni ai let inge mazat atam te hian an lo lom anga pathian fakin tuna chuan an leng dun to zok don ani he leina at ti boy theina zong lakata filimin ani chuan nat na atur to don lo ani van tir ko chiar sen lo tena an lo huak tur mitha phe chuan ma fak idin mun hi avan ro puiem ti zok thei tura ke ni zok hian kan nun kan bo sai apoimo ani voina hian chum hun nuam tak thi na le nan nei na ati buai thei to lo na thi na le thei to lo na kalve zok thei tur chun in bo sai ila he khovela kan hun kan man chau zel tura po hian ama chau lalpa chau in hatin kan khovel ni kan dam chung ni te atharin chiar zelang u lalpan thu kan se tak te kan zatan atharin olmin som sakro se amen lusun chung kwa te trong trai sak turin tualupa Dr. Frank than chungi somang Koshan committee in Koshan ayo in sun chung te trong trai sak na mang turin ka kuwa anda a ka hubur le a maro chu rong bol na ani angin trong trai na kan manganga chumi ma chuanin kan na tho na lama min tir tu kan general secretary tele pu moi puya reverend ram moi puya Bible Society arong bol na National Standing Committee Church Relations a member puitin
WhatsApp status tuk in kanda khanin mi anon zot ngal achan chu committee ho kan ya wangin India ram hun sang sanga an oma an tuar puina miron thona hei hi kanron kal thei si lova khongai takin milo thiar chua sakram ta che ti in minron nge na kan general secretary message the name atoi zongin anzi angdik diak chuanin karon thiar chuak lo menga arei lutuk lo nan. As I also stand here to have a prayer of consolation for the family, before I pray, I would like to read out condolences sent from our colleagues in the Bible Society of India, especially our General Secretary, Reverend Dr. Kavito Jisimo, and where Reverend Ramoy Puya is also a member of the National Standing Committee of Church Relations. Our members across India have sent their condolences and they have requested to kindly read out as they are not here. So Reverend Vincent, also member of National Standing Committee, I'm really grateful that he is here personally. And our dear friends, Reverend Dr. Alan and his wife are with us here. I'm very grateful to you on behalf of Bangalore Mizo Presbyterian. God has wanted this beautiful flower to glorify in his heavenly place. Surely, God will give us and replace the loss with his multiple blessings. Let us commit ourselves in his mighty hands and please convey our prayer to the bereaved family. Reverend K. John Vikram, Andhra Pradesh Auxiliary Secretary. We are deeply saddened to hear the loss of your beloved son, Reverend Moipui. We join you in mourning with you at his home going at such a young age, leaving behind many precious memories. It is indeed a difficult time for your family as parents, siblings, aunties, uncles, yet the hope we have built on faith in Jesus will strengthen all of you and the community of Christ. Please be assured our prayer of understanding, eternal peace. Reverend Soma Bhatkar from Calcutta, be assured of our prayers as we march on to this life. May the Prince of Peace grant his peace and comfort to every member of the family. Lautam Triangle. Lalpa Kampatian. Irem Ruadante Shathiam Ila. Mishing Kanilavang. Fapa meu po in Irem Ruadan Ashakim Silava. Subang Chuan Buena Hian Umoy Puya de Chungkuahi Lalpa Anshiatin Ke Thamma Sila Imangay na in Ihwal Vela Ithamuan na Chuan Ihwal Vela Lalpa Buenia Hian Mafaka kan Thlahna kuna hian mipui maa ikaw shanten program an buat saya hian alpa mual pholovin sak takin nang chuan I omtir wangin inena lom tu kan shiletse olalpa kumoy puete
pirutiten an tuar na nahi kan siat hiam pui phak lo ani tin ma fakapian pui unaute lal than moi Pachuau zoram moi Pachuau Vanlalfaka Pachuau le zai than moi Pachuau te hilal pa nau pang mai an lani an tot na an soi chuak thiam lo amaro chu an duat em an nawin akal san na hian mishing ten sia thiam pui lo mai la nang chuan i sia thiam puya i hne min ni om puya thamuan na an nin an sia thiam to kin lalpa nangin i pe ani ti kan sia tin voina hian i hne na lom thu kan shila che ma faka Bangalore an lo thlen tira no pang do om chumbo mai anom chena lo thang liana lo sei liana no pang du om tak mai lalpa achian le ko san hote Bangalore mizo community pon duat takle mangai taka kandom pui nang po in mangaya iduata kalau enkol ve to ange kanena lo chol ha dam toro se iti awangin lalpa kan chong try na zo zai te kha athon lova inena damna famkim nein ilo shwai hota ani adam lai pon lalpa kan chong try puya nat na si om tak tuar lo turin lalpa iza ngai na kan dil puya kan chong try na te min cha na wangin lalpa boina hian ine na lom thu kan sila che anu le pa le apian pui unaw te le chung ten an ngai na ero are don lo ni le tha alia manga ama an ngai na hian lalpa eng tika nge to phuna ne yang ti siat lawa to phun anei don bokhet lo chumi wang chon lalpa nangin an chung ko a he an khovel jin ko nga hian an fapa an unaw pa om to lo na khovela hian nangin an ki pen shwaila an ti tur an maba ka omte wai taka chak taka rin om taka an ti zel the na turin lalpa an ki pen te nangin vengla an thin lung ngai tua na si om lo om tur laka te po lalpa nangin vengla valam thira an mangai tak mai ma faka an mule na hun tur thira he khovel a an ti tur angte lalpa hoisen taka an ti zel the na turin voin hian inena kanon hlane lalpa naktuk jinglama mizoram lampanin thlo na in ma fakachu an ho pui don ani kalkong laka te har satna a omlo nan thona an chuan na te lalpa thona khol te po nangin malsomla pilot te po lalpa nangin malsomla tin olalpa anni chung kwa ko in ma faka talova an thlo hon masak ber hun tur te po lalpa an thin lung le ngai thua na nangin ron ro khatla tuna ataksa kan jinga omlo ma sela ai zolan thlen huna anin hule don ani chung huna cha chuan lalpa
tuna an sia thiam lo tam tak an sia thiam bela I mangai na in iswai zela ni ti lalpa athara andon zela an sia thiam zel theina turin nangin anjin kongle naktuk zan lama ma fakatha na program te po lalpa nangin malsom che alo dong song tutur dur tlang mipui te po lalpa mangai na ne na alo don sona lalpa program ropui taka an man the na turin dur tlang ko shan le khotlang te po ikuta kan hla ne helaya an kal san tur ko shan le mizo khotlang te lalpa nangin min ompui la engma chen anom lo huna an hun ruak te po lalpa nangin min ron no kha sakan che kan hun abula tanga minom puya top min thlen pui awangin kan loma ro kui na le choi moi na nangin changla he ma faka min kal san na hian I ro kui na le I mangai na sathiam zel turin umoi puate chung kwa lalpa nangin malsom che chung zong zong chu I fapai so Krista ming kan di le amen kan hun tok lam in lo thlenga thil pakhat han se ngai oma BMA lam kan suai tu ten kan din su ngai lovin min han soi sak mai lan tia mai ro chu soi ngai min sil tura an ti nei kan in tong rem sang lo ni mai theya chu soi ngai soi lo a om khan fel lo thei ani BMA soi tu lam te thing kan in ron ni sela soi ngai le ngamo om chuanin kan member ma faka min kalsan chungchang BMA in kan tuar in kan ui hle maya in achung te apa Bangalore bill to pastor achung te BMA in kan tor pui tak zit bok ani ma faka puala hun kan man zel da tur ro man na BMA in ani chin kan han puang nga chung chu mi pui lam poin kan lo hriat pui atan a tha a hriat na oma dam do in atangin ambulance in naktuk jing dar thum a airport lampan turin kan hanin ruang mana achung te lamero chu jing dar nga le chan heya in atanga airport lampan tura ruang manna oma chung chu kan hriat puianga tin in lama hian an ma ni lam in bot sei te kal zelinarin oma kanin len po kung chungchang ate po khang kha an hun man dan tur kan hriat pui ka a thawme BMA in kan member te hi ralna bom kan hun sakthina chu na china kan thang khan kum ka bula son ralna pedutan an ma ni pek arem chang lo te ani meng chu tan bom kan hunga chunga chuan thak theatin king rem chang lo tan po QR code kan da a chu a scan thia amar chu QR code hi nimal account manani wang hian scan zat chin om mai the chu kan chiang lowa poni se voi somli scan vel chu athi arin ani khang kha kan han puang du ani kan sain dingila la kira ram nuam patin be bun chuan lai kan sanga kan sak zo vele mal somna kan hun min chen turin ren bakal fumaral te loading sok sin ha don nia
Guard your hearts and minds in Christ Jesus. And now, may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with the bereaved family and us all, now and forevermore. Amen.